आकाशवाणी इम्फाल माइबम दिजमनी पाउ पाजरी अहनबदा मरोइबा पाउ केंद्र की शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर आर.के. रंजन ngasi nungthildagi dimapurda आशीर्वाद यात्रा हौरगनी मणिपुरदा ngarang फाउबदा मियोइ लाख 13,994 कोविड की वैक्सीन कापख्रे खुलाई थादोक्तुना जगजख्रबा लालौलु अमगी जनरल सेक्रेटरी नोंमैना कापतुना हाटखिबदुबु नियम सुमना थिजिनबियु हाइबगिदमक मेघालय गृह मंत्री फम थादोख्रे अमसुंग तालिबान सिंगना काबुलदा लेबा अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन खुदुम संसिनख्रे राष्ट्रपति घनी लेबाक अदु थादोक्तुना सेनख्रे सरकार की फैसिलिटी सिंगदा सही 19 की मथक की मियोइ सिंगदा कोविड-19 की वैक्सीन लेमना कापगी कैंपेन लेबाक सिनबा थुंगदा सतरिबना नहा ओइरिबा सिंगना वैक्सीन असि कापथोकनबा मदि अतै मियोइ सिंग वैक्सीन कापदसु मतेंग पांगबिनबा हाइसरी कोविड की अकीबा लेरिबना मियामना सेक्शनबा वाटपगी थवोंग सिंग तोपिदुना यारिबा मखै युमदिगी सथोक्तना लेबियु तंगाई फदना सथोक्लबदि फेस मास्क उपियु फुट तरुक की सोशल डिस्टेंसिंग थंबियु माइमिट अमदि खुदसा तोइना हामदोक्तुना तरु तनाना थंबियु कोविड का मरी लेना ई पाउसिंग अमदि मतेंगिदमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंगना 01123978046 अमसुंग 1075 नेदुगा राज्य की हेल्पलाइन नंबर ना 0385241168 अमसुंग 1800345381 नि हौजिक मपुंगैबा पाउ केंद्र की शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर आर.के. रंजन ngasi nungthildagi नागालैंड की कोनुंग दिमापुरदा आशीर्वाद यात्रा हौदोक्लगनी महांगना मफम अदुदा लेरिंगैदा चर्च के लीडरसिंग अमसुंग मियामगा उनगनी आकाशवाणी इम्फालगा वरी सानबदा डॉक्टर रंजन हाई भारतना निंगतंबा चही 75 सुबा कुमोनगा मरी लेना आजादी का अमृत महोत्सव की सरुक अमा ओइना लेबाक असिदा लेरिबा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन 75 दा जतुना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कदाई फावबा सनबा हौरबगे हाइबदु यंगसिनगनी मागना हाई चयोल 75 संगना थौरमसी सथगनी डॉक्टर रंजन हयेंग इम्फाल के दमक कोहिमा थादोकनी महाकपु माउदा बीजेपी की मिहुत कांगबु अमन ओकनी मफम मदुदा लेरिंगैदा मंत्रीना चर्च लीडर सिंह मोनुमेंट सिंह यंगसिनगनी मदुगी मथक्ता मफम मदुदा हांगदोकलिबा कोविड वैक्सीनेशन सेंटर की थबक थोरमसिंग अमसुंग केंद्र सरकारना पिथकिबा ऑक्सीजन प्लांट सिंग निंगथिना थबक तौब्रा तौदबरा हाइबदु यंगसिनगनी मांगना हाई नवेंबर था फावदा मियामदा सेंग लेमना फंगनकनी हाइना प्रधानमंत्री ने फोंदोकिबा अदु मियामदा यौब्रा यौदबरा हाइबदु प्रधानमंत्री की पौताक मतुंग इना माउदसु पीडीएस की सिस्टम यंगसिनगनी मरुएना हौजिक लैरिसे 75 वीक आजादी का अमृत महोत्सव सिदा एंड मरुएना इन पार्ट एजुकेशन सेक्टर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन 75 इन कोवर तो हम थोएबा मरुएना क्रिश्चियन की एजुकेशन मैम दो हौजिक की न्यू एजुकेशन पॉलिसी सी इनकॉर्पोरेट तौनबा अदुगा ट्रस्ट मैम दो तौरगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी से सक्सेसफुली इम्पार्ट तौनबा न्यू स्ट्रक्चर मैम से अवेयर होनबा माउदे होदोबा मणिपुर की प्रोग्राम फॉल सेनापति कांगपोक्पी इम्फाल वेस्ट की डिस्ट्रिक्ट सिंह इन आशीबा यात्रा सिदा कोवर तौबा माउदा वैक्सीनेशन सेंटर सिंह अदुगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन तौरिबा मोदी जी फ्री फूड ग्रेन दो अदु फंद्रा फंदबरा लाइसिंग येंगदबा अदुगा इंडिया की एनी ऑक्सीजन प्लांट अदु फंक्शनेबल ओइरबरा ओइदिबा गाइदो दुगी कोनाम सिंदो मोदी ने येंगो हाइबा मणिपुरदा ngarang फावबदा मियोइ लाख 13,994 कोविड की वैक्सीन कापख्रे मसिगी मनुंगदा मियोइ लाख 13,68,958 ना अहानबा डोज के मसुंग मियोइ लाख 2,9,9,938 ना अनिसुबा डोज के टीका कापख्रे राज्य असिदा ngarang कोविड की अनोबा केस 7 थेंगनखिबगा लेना अपुनबा पॉजिटिव केस लाख 1,9,9,9 सुरे हौजिक एक्टिव केस 3,993 लेरी मियोइ 5,8 नाबा फखिबगा लेना नाबा फबा अपुनबा मसिंग लाख 1,13 सुरे नाबा फबगी सांगसादा 32.3 नि मियोइ 10 लेखिदबगा लेना हौजिक फावबदा लेखिदबा अपुनबा मसिंग 1,710 सुरे राज्य असिदा हांगदोकलिबा सरकार के मसुंग लनाई हॉस्पिटल सिंगदा जनरल बेड 194 अमसुंग आईसीयू बेड 68 पुन्ना फमुंग 9 हांगदुना लेरी मिजोराम ngarang कोविड की अनोबा केस 9 थेंगनखिबगा लेना हौजिक एक्टिव केस 10,9,993 सुरे
ngarang miyoi ama laikidabagol lena siba apunma masing sama maripuni thoi sore ngarangi positive oibagi sang sa da 18.8 ni Arunachal Pradesh ta miyoi chani yankhai manga naba phaduna discharge tawkhibagol lena hojik phawbada covid teki naba phaba apunma masing lising ni phuma pan sama humbudra taruk sure naba phaba gi sang sa da marbudra manga 8.8 ni ngarang miyoi ni phuni pan positive oikhibaga loina active case ki masing lising ama samapan kun sure Nagaland ngarang covid ki anoba case yankai mari thengnaki miyoi sam ani naba phaduna discharge tawkheduga miyoi marina laisat asidi gi lekhide Raija tu da hojik phawbada sikiba apunma masing samanga marifu taret sure hojik active case lising ama sani kun mari leidi Meghalaya da anoba case samari kun thengnaki miyoi tarena laisat asidi gi siki siriba miyoi khudingmak covid ki vaccine kaptaba ngaktani hojik raija tu da active case lising mari somna humputaruk leidi miyoi sani humbudrani pan ngarang naba phaki tabiriba pawasi akashbani imphal tagini Meghalaya da sarkar da sangjarakhraba Hinu Threat National Liberation Council HNLC gi hanagi General Secretary harkibabu yanidaba phongdotuna Shillongda curfew thamjankibaga loinana mobile internet service matam khargi lepkhre Irai numita police ta sathagi bathi bohumbagi thabakta hanagi General Secretary adu harkibani hairi East Khasi Hills, West Khasi Hills, South West Khasi Hills amasung Riboi jila da ngarang numidang pung 3 tagi pung 9 internet service thingjinkre East Khasi Hills District Administration na ngarang numidang pung 9 tagi ngasi ayuk pung 5 phawba curfew thamjinki curfew si makata ba hukum ama thoktriba phawba sathaki gani hairi Maragasida HNLC gi hanagi General Secretary nomaina kaptuna harkiba adubu niyom sumna amasung apan balitana thijinba yanabagidamak Meghalaya gi Griha Mantri Lakmen Ringboi ngarang numidang Mantri Mandol-dagi pham thadokkhre mahakna misi adugi matangda judicial inquiry tawnaba dabi tawri Taliban singna Afghanistan da leiba Rashtrapati Bhavan lawsinkhre ngarang lalhulub asina leibaki konong Kabul khudum sankraba matungda Rashtrapati Bhavan lawsinkhibani Rashtrapati Ashraf Ghani amasung Uparashtrapati Amarullah Saledi Tajikistan gi damak Afghanistan thadokkhre America gi embassy gi paw matung ina lebak aduda leiriba dutaba sing officer sing amasung Afghanistan gi official sing Kabul thadokna ba honaring ida Taliban singna Kabul airport tamna landarakhi Mantri sing sarkar gi karmasari sing nupi amadi angang yauna lebak adu gi nagari kayana lebak adu thadokna bagi damang airport ta signa saina bangamdana inakhi America gi dutaba sing di airport gi helicopter na hondokre Maragasida Bharat basa sama kunmapan puba Air India gi flight Afghanistan dagi Nai Delhi dangarang numidang athengmada thungkhre Sarkar gi pauna hai lebak adu da leiriba Bharat basa sing purukna ba Air India na atopa flight amasu tharaba yari Zati asine ngasi hanagi Pradhan Mantri Atal Bihari Vajpayee lekhidabagi subu kuman thoromda mahaki mafamda ikai khumnaba uli mahak English ngani tarani pangi ngasi gi numit asida lekhidabani Rashtrapati Ramnath Kovind Uparashtrapati M Venkaiah Naidu Pradhan Mantri Narendra Modi Ngaksel Mantri Griha Mantri BJP President JP Nadana Singbul Singba kayana leibaki konungda leiba Atal Bihari Vajpayee gi ningsing khubamda leikatki hanagi Pradhan Mantri Atal Bihari Vajpayee gi Puine Tithida Mukhyamantri Nongthoman Birenulu Singba asigi mafamda ikai khumnaba ulagli Kerala da COVID-19 positive oibagi masing henkalali badu yengsenaba kendra gi Haksal Mantri Mansukh Mandaviya lusingba kendra gi mihut kangbu ama ngasi raijdu da thunglagani Akashbani Paumina hai kendra gi mantri asuna Mukhyamantri Haksal Mantri amasung makok thongbo official singa wari sanagani Sri Mandaviya Tiruvananthapuram da leiba Government Medical College Hospital satuna COVID care facility sing yeksingani Raijadu da ngarang COVID ki anoba case lising taranipan samanga marifuni thoi thengnaki Raijadu da hojik active case lakh ama lising humbutranipan leiri Pradhan Mantri Narendra Modi na Tokyo 2020 Paralympic Games ta saruk yariba Bharat ki para athlete singa hayeng ayuk pung 13 da video conferencing gi phuthangda wari sanagani Games asida Bharat ki para athlete Yankhai Marina tongan ba masana mapan da saruk yagani Paralympic Games ta Bharana khwaidagi sanaroi masing yamna saruk yaba handaki asina ahanbani Loisilapda COVID-19 dagi ngakthongnaba face mask upa phut taruk lamna leiba khutsa amadi mai mit taru tanana thamba haiba asama thong omasing ngangna satpinaba amukhana ningsingjari aroibada maroiba pawmu Kendra gi Shiksha Raja Mantri Dr. R.K. Ranjan ngasi nungthildagi Dimapur da Ashirwad Jatra haudoklagani Manipur da ngarang phawda miyai lakh 13.9 COVID ki vaccine kapkhre Khulai thadokuna sangjara khara balal hulub amagi General Secretary nomaina kaptuna harkibadu niyom sumna thijinabagidamak Meghalaya gi Griha Mantri pham thadokkhre amasung Taliban singna Kabul da leiba Afghanistan gi Rashtrapati Bhavan khudum sajinkre Rashtrapati Ghani leibak adu thadokuna senkhre